Dokmoka Teke Rongpi arong along Karbiang Long Autonomous Council EM Lunsing Teron ahem Langtuk Harne Chomangkan kepaman pon.
karbi riti niti aniom mote langtuk harne chomangkan pini ni lehem teke rongpi rong kepati ni thom an kecok lo nasi pini la ni thom kecok ani bangke isi ning kang sam nili ning je matha tirim teram tanang je don don la pulo pini karbi ang lo autonomous council CM Dr. Liram Hang Pen Chenglok EM atum doan MLA atum doan nang ketong kunsi pini langtuk harne long satame hirdu menang pilo tapi ladak isi ning sam bangke la halo pini om ni hu pen chenglok don rap jir pujiti kadong kabe tanang ketong kunsi pini la so langtuk harne chomangkan lo make hirdu menang pidun asi ini kan sam tik lo asi tirim teram tanang je ton don kusi pini arge tabe jata be idam kitu ke dam takatu eta ane ini ngarong chen lar chen asi ini kan sam lah lo tin yang sam ke langtulong kan masa oh langtuk long kan po pin dadakan hempian wan po langtuk long mangal pini ke bagai riso ya jang klengdon kleng sapu atum share pen aceng pen pini ke riso ya jang tum cihing si ke kan dak ni lihat Hawar kihat pen dor sing terang news fast Karbiang lo.